abalimi labaningi abayadi iturmeric. Namuhla asilimeni Maswati Agribusiness Media sila eSithokothlo eplazini kaMacwele lapho kulinywa khona kuqalwe kulinywa khona iturmeric. Sizofunza ke ukuthi ilinywa njani. Kanti futhi ukuthi kuqalwe iturmeric project sine singangena kanjani. Silanzeleni ke sisaxoxisana bakaMacwele sitova kahle ukuthi sine singenda kanjani ukuze sibe part of this new development. Asicela ngikubonga boMacwele kusemukela ekhaya sitela ngendzaba ye-turmeric. Sibonile emavikini laphelile benhost ema-pharmacy nje into wakhombisa ukuthi nendani la ekhaya. Nathi ke saba interested sing-agribusiness media sibuke ema-trends nathi njenge-media ngoba sithanda loku-educate ama-farmers ukuthi kwendekani and ngitiphi netilimo letikhona emakethe ama-farmers la ngakhanza ukuthi ayaphila ngato. Site ngendzaba ye-turmeric namuhla angisho ukuthi nami nje ngimuntu lobangayadi nalokuthi iyalinywa la eSwatini. Ngimangele nje nangibona. Mhlawumbe singacala ngaloko nje boMacwele ukuthi yini iturmeric. Mhlawumbe ungasicala sesichaze ma. Siyabonga Mkhatho ukuthi nibe ne-interest kule crop lesicabanga ukuthi crop ye-future. I-turmeric spice as well as a herb. Lokusho ukuthi isebenza ekuphekeni iphinde isebenze kwelapheni. So ngiko lo le interest yethu ibe high kule part yekwelapha. Okay. Yes, because basically kune market lengiyona ifuna le turmeric as into le bangayisebenzisa kwelapha. Okay. Ngihlala ngibona ibhodleleni nangiye-spa iba impuphu isikhathi nesinenge vele iyagaya bese iba impuphu. So na ulima kuyimvele kanjani? Yes. Kuyifruthi kuyimpanze noma kuyini na ukulima? Mkade kuyimpanze. Okay. Kahle kusonzele la kujenjani uma ukubuka la ngaphandle. Mane kona kusikhulu njengejinja. Okay. Nalokhu ngeke ngayibona lenye ijinja iba cishe ngabalomuno wami. Nako ke kuba cishe around le size yejinja nje lelingasothini. Okay. So ngiloko ke lokhu bese kuyathathwa kuyagaywa le mpuphu lothi nje wena wayibona. Kusho kusuka sekumisiwe kwase kuyagaywa sekufakwe ephakethini ukuthi kwendela ukuthi kube lula ukuthi kuhambe. Okay. Then kunale party yelicembe leli lesilibonayo nyalo. Lelo ke kupossible ukuthi wende litiya ngako. Uyomisa bese uya crush wenda either litiya le tea bags noma wenda litiya leti lenemacenjana. Ngilona balisonza kakhulu ngalokuthi kusekhona lokudla ngithi uma soligayile cishe lokunye nakwakhona kuyalahleka. But uma kuseselicembe bantu bathanda ukusebenzisa nokuthi kwenta kuthi kunathe usheshe uhambe. Okay. Hayi kuhle ke kwathi nalokuthi yena ngibona lana lelicembe elikhulu likhaba lelikhulu but kahle lele sikufunako ngiloloko la ngaphasi. Kepha naloku la ngetulu nawo kutawusebenza. Kunjalo. Umbuto omkhulu ke boMacwele ngilo ukuthi mina nifika njani lana ngoba mina nje ngiyacala kuva nge-turmeric farm eSwatini. Yini lento ukuthi ngicabanga kule mi-turmeric nini? Ngicabanga ukuthi kube khona isikhathi lapho besifuna indlela lekuthola income generating activities. Okay. So sahlangana sathi siya ku YouTube siya search sathola ukuthi cha uma ngabe ufuna kuba sure ukuthi business yakho itawuphumelela
Kufuneka ukuthi kube ibhizinisi yekudla noma kube ibhizinisi yema-medicines into tekwelapha. So ngaba ne-interest kuloku-medicinal. Yes. Yes, ngathola ukuthi bayi-mention le turmeric nalamanye ama-herbs nema-spices bo-saffron. So ngase sesiba ne-interest ukuthi these are high crop goods. Yes. Lebe singawasebenzisa ukuthi siphindze sibuyele sisebende kakhulu. Okay. Sathola ukuthi kude la sitayithola khona le turmeric. Ngoba la kaNgwane kude la singayithola khona i-saffron is even more difficult ukuyithola nje even in the world. So sa-relaxa saqhubeka nempilo until bakaMandla Omnotho. Okay. Baba nesemina ngale kule launch yabo leyaba khona 2020 early 2024. Basi expose ku the things lebanato income generating activities that are available for bantu ukuthi bangawathatha because kune market. Mostly that's what they were bona ba concentrate kakhulu ku market. So bas expose ukuthi overseas there's a market lenkulu. Okay. Ye turmeric bayifuna bo Germany, bayifuna UK, Japan, so many countries ayifuna. But ikwanyalo isalinywa India angithi nje Asia ngalapho nje bayilima but abayilimi organically. So the world wanted turmeric lelinywe organically. So kwathiwa i-niche for thina bantu base-Africa ukuthi lesingayithatha le turmeric siyilime sendele lokuthi ikhone ukuthi ithenge. And with an economy le njengale yethu kulesikhathi lesi vele bekudingeka lokuthi kube ne-crop lesingacishi sonke nje singakhona kuya kuyo ugcine siphindze siphumelele. Because ungalima but kubedele market and this one has the market in the world, so singakhona ukuthi silime without a problem. Lembala. Siyabonga nje nalokuba mahladladlela ngoba obviously antisidi ninelana nisita leave ukuthi liposition kahle ukukhuphula umnotho through agriculture, high value crop as you have said. Siyabonga bomacwele. I think umbuto lese sinawo ukuthi you struggled with finding the crop. I mean where you start the seeds. Does it come in seedlings? It comes in seeds. How does it come? Nabe umuntu ayifuna. It is a bulb ingaphansi komhlaba kuthiwa ma-tubers. Ma-tubers, okay. Yes, ita injalo so uthatha yona ke bese uyayifaka ngaphansi komhlaba when they khona ita bese iyakhula ke seyentwa nama-street eggs. Ukwabekisa njengejinja lokuthi iba nalama shoots so ngilapho lawo mhlambe wakha khona lokufaka ngaphasi ukuthi ubuka ukuthi lama shoots akanjani bese so planta based on that. Kunjalo mgadi kulama shoots konke la kune shoot khona kusho ukuthi kutawuba nalokumilayo. Okay. So ukuthi bese ujuba lapho ke uyajuba ngithi nje uma kungaka kumbe uthola ukuthi ujuba ka4. So kufaka phansi bese ke kuyatikhulela. La ngaphasi bangakanani? Nginayo umcondo ngoba lo sikujwayele vele ngile okay garlic sayati ginger. Ukinayo ya depend ukuthi it can be in different sizes kepha nje sinayo le idea. Ibangakanani turmeric? Ngicabanga ukuthi uma ngabe kulimeke ngalendlela lokufanele ukuthi kulinywe ngayo. Uma ngabe kuhambe kahle kusho ukuthi iplant iyinye ingakunika ikilogram. Okay. Uma ngabe kulimeke ngalendlela lokulimeke ngayo kwanakekeleka ngalendlela lokulimeke ngayo lokufanele ngayo. Angibekise nje ukuthi uma ngabe kwendeke ngaleti ndlela lebasifundise ngayo. Kufuneka ukuthi uma ngabe seku1 hectare ikhiphe le 40 tons. Kusho ukuthi kuhambe kahle leyo. But ke sine sesingajatshulisa nje noma yini le above 20 uma ubuka lama returns.
No, 40 tons of kwekuqala, so and asikalimi ihectare, silime a third of a hectare. Yeah. So asikabheki ukuthi kutaba na 40 tons vele, but also our first time farmers in this crop, so nalapho naloko kutaba. So experiment. But uma sibuka nyalo le crop le ndlela lengiyo, we are happy ukuthi Ita kahle. nashade kahle. Leti mvula busisile kakhulu lo nyaka. So tenda le crop yakhula beyond my expectations are everybody. Ungasajahi nje kakhulu emakethe, but what's the average price of a ton in the global market? The average price of a kilogram is $5 US. $5 US. Yes, minimum Okay. price of is $5 US. Okay. Then ngebe seyiyakhula ke depending ukuthi seyicwaningiwe kwatholakala ukuthi Yeah. kahle sengisho ukuthi mangabe sowakha under bo global gap uthola ukuthi le price seyinkulu. Yeah. Nyoka. No. So nje ngemalangeni icishe iye kubo 200, 150 ngoba yes, depending on yes, the exchange rate. Yeah. No, siyabonga kwathi lo asesigenekelana ke ukuthi njengoba ushido ukuthi kudependa ukuthi uyilime njani. Asesiyilime bacele ukuthi ivele ilinywa njani ngoba na usilimo lesisha vele sawufunza la kuwo ngoba wena sowucalile. Okay. Sine saba nenhlanhla lokuthi Mandla Omnotho wa organize i-training Josephine. Okay. Yeah, yokulima le turmeric le practical. So saya ke le Josephine vele saba ngu5 thina maswati. Ngaleso sikhathi la hamba ya le Josephine saphunziswa ukuthi kufuneka ukuthi uqale ugubhe lapha umhlaba kube ngeke sisho ukuthi kangakanani ngoba sifuna ukuthi nite into ufunza mkati Kuja kunama class. sendalela lapha seniyokwenda kahle sekuphuma le back so siyagubha ufake uqala ngesipakatshani ufake umcuba ufake nalokunye lokungahle kulethe i-nitrogen. Okay. Ba recommend umcuba wetinkuku but siphume eceleni ngalokuthi kunaletinye tindvo emcubeni wetinkuku, so sesiya sanda neswe nayo yona which is high in nitrogen. Okay. So ke uma ngabe ke sokufakile leto tindvo letintsathu bese yakekela kuyahlala isikhathi lesingaka 3 months. Kwentele ukuthi phela kuto compa Umbonyile lapho. so umbonyile so ufakile Kamise. ngifuna ukukutshela kakhulu mngadi. Sithe uteklasini bacela. Ute classic. Bese kuya compost le compost ishintsha kakhulu lo mhlaba ukuthi isale iba ne-nutrition. Okay. Such that uma sowende le composting lenjena ngaphansi le organic matter say ibolisha utabeke sekuphuma lokudla akusadzingi manyolo. Okay. Manyolo wethu ngomcuba kanye nale The compost soil. Okay. lutshani. Nalutshani. Okay. So ke uma ngabe wende njalo ngendlela efanele kusho ukuthi iminyaka lemine ungeke uphindze ukuvulele umhlaba utawuphindze ube lokhu uhlanyela ngeminyaka engakaphindzi wabuyela la ekutheni abhebhe. Okay. Uphindze ufake lobo okufaka ecaleni. Okay. Fake ekucaleni. Bese kuyasida ke ukuthi ngale ndlela basifundisa ngayo bakhona umhlaba khona naye kuyo lesimo yakho lo ngaphindze usebenzise futhi uma njengoba baphila kufanele vele i-crop rotation vele is a must uma ngabe uka-organic. Okay. Yes, ngoba uyaphela ama-nutrients ngabe kuchubeka kusho ngiko nje kunikwe 4 years ngoba labacwaningayo babukile ukuthi after 4 years lo mkhicido utabe Yeah. so ke basinike ukuthi kuke 4 years bese after 4 years so uphindze wenda njalo njengoba wendile ekucaleni. Bake bacela ukhulumile indzaba turmeric ukuthi medicinal. Mhlawumbe aso ungasichazela nje kabanti lokuthi isita kuphi vele as a plant. Okay, that's i-turmeric ifana nokuthi ngisifo zonke. Kuningi leli kwelaphayo actually ama-benefits angu-25 kepha nje ndawubala lambala njenge-arthritis. Okay.
Yes, bo high blood pressure, sugar diabetes, kuningi angisho njalo. But lokhu ngikona nje bangishiya lebayithandela khona ngilokuthi uma uyisebenzisa nama effects e-COVID abesaya ayaphela. Lokunye lokhu ngikona bakuthanda kakhulu kule turmeric ngilokuthi isita kuma drugs. Uma ngabe thina nje silushwe bantwana bethu nje singemaswati lese bangene kunyawupe nabo banibani. So iyabasita lokuthi kungabikho lokhu crave le drug ngoba le drug uthi ngangena bese itifunela yona lokuthi usale uqhubeka uyithatha. So le turmeric tea specifically ngiyo lena lesita lokuthi yehlise le ngapha emtimbeni yekufuna titsakamiva noma tshwala noma ngama drugs noma yini nje lengalungi. So kakhulu bayifunele lokho ngoba nakhona banayo le problem yama drugs. Siva nenzaba ukuthi isita nakuma cosmetic products nalo ngabaqiniso. Yes, turmeric is very good for the skin. Skin nje siphatha kahle. Skin ayisiphatha kahle i-turmeric. Kuningi lokwendekayo kunabo turmeric oil ngibona ubagcobisa bese lesikhumba sithi kukhanya ungabi njengami nje lengiphuma kalavumisa. So kuyasida maningi laba products kuneti insipho kunema lotion kanye ne. So ngite tonke letinto leti taba available emaswatini ukuthi sangatakhela. Yes mangabe sekuneliswati nje lelifuna likhona actually iswati already belikhona ngefield day. Leselicalile kwakha letinto lebuso. So kuningi kakhulu nekudla singakwenda ukuthi kube nale turmeric. Ngiyabekisa nje lebo breakfast cereals nawo tinto leti njengaleto uyakhona kuyifaka le turmeric. But kuningi singenda ne-paste yayo sifake etitolo singenda ne-paste yesingwa. No, i-paste yalemphansi ukuthi sigcobe bese ufika uthenga nje kwe-sachet uyakufaka emandeni uyanatha ngaleso sikhathi. Ngiyabekisa nje ukuthi njengoba wena uma utravelisha nje ungafuni ukuthi uphathe into lenkulu basa kwema-sachets longaba. So lawo ngema-products la available for emaswati ukuthi angawathatha awende noma nanathi singachubeka nawo but uma sewulima lesi sikhathi ufuna concentrate la ekulimeni. So akube ngilomunye umuntu lo wakha leti insipho kube ngilomunye umuntu lo wakha lotion nabo oil bekudla bo oil besikhumba kuningi. Turmeric uma uyifaka uyisebenzisa etilwaneni iphila kahle impela nje nathi tinkukhu iphila kahle yonke nje tilwane tinkukhu tinkomo ngoba phela vele ngimuthi ngiko nje tingathandi kudla ngoba tiyadinga for sure yababa. No cha siyabonga. Hayi so it's all thing sikhuluma kakhulu ngenzaba yeliclass singiyadibuta nje ukuthi vele kufundwa isikhathi esingakanani maybe kokucala kwesibili indleko tithini. Sikhathi lilanga nje cishe linye. Yes lapho siqala khona ekuthini yini le turmeric ithi ngalinywa ibhekephi siqala nje la eclassini usho ukuthi kuyini kubhekaphi nayo that into leti tsingekaya bese ke sibuya la ensimini ngoba kakhulu sidawuqala ngalabalimi. Kukhona lokunye lokudzingekayo achubeka lo njengalabo certificate besukonele phytosanitary certificate bonabo global gap konke lokho sidakukhuluma uma sesibafundiseni ukuthi kuyini but batawuphinze babuye bafunze ngako nje kodwa ukuthi lokhu kwenda kanje ngoba uma ngabe uyifama ungeke u-afford ethatha liviki lonke uhambe eclassini. So sidakujuba nje ukuthi okay nyalo sesifundisile ukuthi kufanele siwendeni hambe efama igubhe yende konke inze buye bese okay njoba sowugubhile nje kufuneka ukuthi
ube naleti incwadi leti wena nje ungenisa abantu kanje eplazini konke lo kufanele kulokudingabekelwane Okay. kufanele ukuthi iplazi lakho libe nemithoyile enjani kufanele ukuthi kube kanjani konke lokho sidabe selokhu sikufundisa Oh. but nje lokwekucala sikufundisa nje ukuthi uyifaka njani phansi kufuneka ukuthi ube sowembeni bese kuthi khona ukuthi ngeke kahle. Hayi, kuhle lo. I think njengoba usho ukuthi it's an export product. So sibamba kakhulu sifuna ukufaka lenzaba yema standards. Kepha ke lokunye lesingakubuda ngilokuthi ikona yini mechanism yokuthi vele ngcine nifikile lenvonjeni la ngikhona khona. Ngiyokubukela ukuthi ngike yini lele ngikushoko ngoba ngenteka ukuthi ndafike ngithi hayi kukahle kani khanzo sangende kwa le mitho ayikho la yenzaweni lefanele. Kunjalo mngadi ngoba sonke sisilambile nyaka sisifuna into leti asisheshisile so vele kukhona abantu abatawushaya ama-shortcuts so sine system vele ukuthi asikulingi lo wenhlanyelo ungakafunzi singakaboni beqala nje awufaki nje phansi vele singabonile ukuthi lokufunza ngiwafunza abantu bangafunza as much as possible ngoba abantu baready ngesikhathi letehlukene so lokuthi ufunza nyalo ready after 2 years akusho lutho lokuthi abe solwadi selolukhona engqondweni yakho. So but kulaba labathi nje bona bayahlanyela bafuna kuhlanyela noma kanjani sitawahamba siyobona ukuthi akhona yini imali. Yes, nale fencing iyafunakala akusiyo la isi critical but kukahle nje kwinto yakho down ngetipiti ihlalise ekhaya. So ngemandi ngumhlaba nalomhlaba uthi lo mhlaba wakho ugcine unani lapha Soil testing. Usene master 900 usene makilo kunjani ekuthiwa fertilizer or not. So lokho kumcoka kakhulu ngoba vele siyathi lethi singastawugcina siyengekile lokuyengeka kwethu ukwenda ukuthi le product ingaphumeleli. So vele we will check we stawenda the due diligence lengibona sitawuqala ngabo ngilaba batasinika nabatawuqala siganga lesabingazange nje Oh yes. silinye uthole ukuthi lo muntu bekalima ngale angalezi in that case ke vele loyo muntu loyo is ready because umhlaba wakhe vele awukase wathola master 900 manje into nje lebuhlungu lokuthi umakhelwane uma kafutha ngamaster 900 bese ujampela kuyandiza makungabe kunemoya nje yandiza. Okay. So ngiko lokhu vile kufuneka thina singemaswati sisale siyekela lenzaba yekusebenzisa ama-chemicals vele asale sibuyela endalweni njengoba sase ukuthi sasilima kanjani nalokuthi ke vele mina ngiye ngive ebuhlungu wena mngadi ukuthi thina silungile ukuthi sidle ama-chemicals bese siyakhicita la ensimini sikhicitela abantu bangesheya bona baphephe kanzi kulula nje ukuthi siphephe sonke ngisho umbila wethu sisudle nje siphephile. Ngisangabona ukuthi ama-Africans are strong ngoba given lokuthi sesibene isikhathi leside basinika lokudla loku wrong kepha nje siya survivor better than lalabanye kepha nje liqiniso ukuthi kahle kahle vele lo lokusikudlako ngiko loku tawakhala ama generations to come and abantu labatawa strong ngale mngadi uyasibona nje nasinabo cancer into lensha so vele le nto iyase affecta thiklona iqiniso makamacwe mhlawumbe sesiphetha nje azame ngoba lokuningi bengisivele ngidele ukutobuta technically nami kepha nje uchazile ukuthi kuneclass la muntu khona kuchazeleka kahle. Ngicela manje sinikede labo balimi labafisile kwathi inombolo labangayishayela ukuze batothola yonke lemniningwane lihambelana ne-turmeric. Yes, inombolo ke mngadi ethu 78014629 lenye ethu 7602 0117. Hayi siyabonga amacwela
Siyacabanga ukuthi siyibonile interest eMaswatini njengoba usho nawo ukuthi i-field day benebantu laba close to 200 or more than 200. Kuyasho ukuthi sonke nje mina nje ngijabulele nabo lokushido ekucaleni nasicala ukuthi nicale nge-research nabuka around and balimi labaningi abaniki lesikhathi saloko kanti kumgcoka nje ngiko nje ngithi funa sivule sifacilitate lokuthi sesibude kulabanye ngoba as part of the research sesivulele lokho nje ukuthi balimi abede babude bathole nale decision nje ngoba you must be informed by ukuthi sengiyathi kangakanani ngale silimo bese ke nabo ba decide ukuthi okay hayi ngaze sitangilungela mina. So siyabonga nje lokuthi senivule etandla nathi eMaswati lafunako sikhona sibaka amacwele sitawa support siyakubonga kakhulu lo. Angathi mhlawumbe amagama okugcina sengawasho nje esiveni nakubalimi ukuthi singawakhuthata kanjani balimi down utasigoqotela baba macwele. Siyabonga bawemngadi. Yes, esiveni singaphinde siqhubeke ngako kona lokho nje kuba quichata ukuthi siyayikholelwa lento yale sitshalo lesisebenzisana i-turmeric ukuthi it is the plant yakusasa. Ngilapho sitawuthola khona impilo thina eMaswati. Kodwa ke njengoba sekube kwaphawulwa nje kubalekile ukuthi sikwende nekwethembeka and sivele side la esikolweni ukuze sitofunza ukuthi kufuneka sikwende kanjani ngendlela letawukwenta ukuthi kwemukeleke. Singabulali into lenhle ngoba into lenhle kakhulu. Maswathi siyakhuthatha ukuthi akayingene into. Siyabonga macwele. Mbukeli sentivele i-turmeric iyalinywa eSwatini silimo lesitako etimpilweni tethu. Siyathemba nitholile inombolo nathi sitaniketa sitawubhala la ngaphasi kwale video lesitayikhipha nishayile baka macwele Ndova kabandi ngokuthi ungajoyina njani wena lapho ukhona khona utawutsenga ukuthi wende ini nani. Silandzeleni ke babukeli nakuleli hlelo lapho sifundisa khona umlimi nekulima lokusembili eveni. Siyabonga kakhulu.